Hakabaya day baka jinja nga jong ki arngut ki shikurim na Indore, Madhya Pradesh. Hakabaya ka metyap jong ushinrang uraja Raghuvanshi. Lalap din nakajakaryat bajilio hajan kakshad way saudong haka artarik jilio. Hendreya ka kurim jong u ka sonam 4 lalap din hadu menta. Na kalyang utourist guide ula pentip syaki pulit ba ulayo i khaddu yakini shujur haringkat laingut ki waypat kishinrang haka singi bakin sajar ngai no. Uba Albert pede ubade uwena ki guide hakasnong maulakiat hakasing sajan kah nyau taring ulaya thu ba ulaya kendo ikini ki shujur kata Raja Raghuvanshi bat ka kurim jong u ka sonam ki badan ringkat bat laingut ki shinrang kat ba kidang dan hakalenti hadian baki lawan pai na ka jingking juri double decker road bridge na nongrian. Ula ong bakini baro saungut ki laya kerenda ka ketin Hindi kat ba ka sonam kadang yad kam hadian jongki. U Albert ula pentip ru ba ula terwa na kabenta banyarap lem yakini shujur ling baka kam ajing syakri jong u haka arpu artruk jembang Henry kilak kentan. Henry kini ki shujur hadian bagila shim ya jing syakri ling ba uba bahawan sai banyalam ya ki shanongrian haka ba kila pelut ya kamid hapo shipara homestay haswa bakin wan pai haka step ka babud klam unong batin lenti. Kila kentat ya kajing terwa ajing syakri jonga hakapuar ba kila wan pai ula ong da kababenram bahakapuar ba ula poi hamaula kyan kaskuti jongki kamshum ladon shu hakatika jaka ula ong. Lakban kedau bagi niki shikurim ki bedang syut pendap ya kajing atok syong kurim kila wan syangkas ngobha syakatain sora hadian bagi lajak rengai no naduk ka arpulai trik jemang hakabaya kaskuti ba shu wai jongki lalap dia na sora rim kata kumba katu kani kilometer ka jingjingai na ka parking lot hamaula kyan haringkat ushabi ubadan hapo jongka. Na kalyang ki kinhun ki bayashim benta haka jingwat haduk menta kimpat shemalap din satya ya ka sonam Henry kila yok tam ya ka janjuri ni raincoat najan maukma ka bajingai kumba khandai 0.5 kilometer na way saudong haka south rik jiliu baka jing tokit halor kani kadang ya syakman.